Last Sunday, 生日的是 we heard about the end times. 我是查拉蒂个马维个高， Do you remember anything from that sermon? 要马维不考维这个闹起来呢，是的是啊， I'm trying to follow up on that sermon and expand it a little bit. 查拉是的是马维个国家来接国泰高维。 But instead of telling my own story, I would like the Bible to tell you what the Bible is about. 我为了哈托马拉塔，你不考个开古啊为卡开家大为了个这个古改对哟。 So that's why today you will see a lot of Bible verses. 呀，你那是你不到来到哈家大嘞，你不去考了，你啊为人你不嘛考不得嘞。 那么大嘞，你古不有到嘞古海大嘞，这不的不到的喂，要你不到比了他。 I hope you can bear with us. No, 我给这个改个对。 We try to finish in time, but no promise. เอาญาติแต่เวทีเจ็บปืนตัวเวหาจุดจ้าติอยากฆ่ากัดติปีลาเวลาไม่เต็มกาลนามาเชื่อ Nobody knows when Jesus is coming back. ยิสุขัดทักกอลาตัวเวกอยลาตัวเวติเกยกัมมาชี And in Matthew, we read about a young man who was worried about his future. มาเทลีอคอยันเนติกาเวอลอปอเวงเอกาโกจวิวอุสุพ่อเวอลอกะติดอนิวิยันเนติกา And he came to Jesus and said, Master, what good things do I have to do in order to get eternal life? เตหะคิทายกอเลเยซูเกลาเลจมอเยซูงาไทยขอเวียกะตุไขกะติตุเลก็มาแต่นานิปิวิว You see, the man thought by doing good things he would be saved. ยันในอุปาโดเวโอเคดาเวอจิฮะเตโกไทยขอเวียกะตุอยู่แต่ยอดโตเชเวยออยู่เชวิว But Jesus said to him, Only God is good. อยากฆ่าเยซูโคปิเวอุชาเจติอายุอุจาวิวนกาโยวิว But if you want to enter into eternal life, then keep my commandments. นอจูติหาติทากากะกูงาเวอลิตข้องาปิอาเวตข้อหานาอยู่อุเวหากานาอยู่วิวแต่กูปิวิว The young man said, Who? Keep your commandments? What do you mean? อ๋อนอเวอลิตข้อกานากูเวธรรมะกูกาเวเลแต่นานิปิวิว We have to understand, during the time of Jesus, เยซูอาชาเตเลมิกะคงหาเกเชธาเงกานากาวิว the Jewish people had 613 different commands they had to obey and keep. ยูราชออลิตข้อ600 How much is it? 613. ข้อหาที่ชิเชข้อโจเจอลิตข้อยูราชอเตกะเลกานากาเลกะเตวิวกะเจกาวิว So they had to keep them and obey them. โยกะชาวิวกานายูวิวกะเตวิว Now some may say, wait a minute. We are under a new covenant and not the Old Testament. ติกากาดอเปะสลาวที่คือโลเหงาคืออลิพัวเปียวจุยมาเชอลิพัวซอกข้อกะลาวิวาอลิตข้อกะยุนและกะติตุมาลุเนอแต่กูเปะ Yes, this is true. We are under a new covenant. โยงาคือแลกะติชะเจ้าซื้อวิวจุยข้อเชวิวจอวิว But let's have a closer look at the Old Testament for a moment. นอเวลิพัวข้อจิเนียนิเช When I was at Bible school, งาลิพุจเยลิพุเฮเชธา one of my teachers said, งาเวชลาติกากุลาเว Everything I teach you in the class, do not believe it.
งานนอกข้ามาเวอป่วยคอลิผู้ข้ามาลาเวติคอลิเลียตายอยู่ปือแม่ก็ลาวิจี unless อยากข้า you read it yourself in scripture นกขันนกโกแลเคนกขันนกนากาคัสกไรแต่ก็ลาวิจี that was very good advice ดาจาเวตอกขับพิลาวิแห่งอดอวิ because if we check what we hear is true against the word of God we learn more about scripture งาคือลิพัวโกเลลิพุกุเชวิหะคะแนนนากาเตียนท่าอุสพ่ออนาคูอลองมาช่วยศิลาวิวก็ที่ศิลาวิว and we can tell what is true and what is not true ข้าวิจอวิข้าวิยาวิงาคือโดเชกาวิว but remember we always have to interpret scripture in the context งาคือคาถากาลิพัวจะกุยโตเตียนท่าไม่มังอกยุโตเชวิว that means sometimes we have to look at the whole book or the entire Bible โอเวกุกาวิเลลิพัวโกเตียนท่าลิพุติดอยขับเปียนากาตูโกตูอายิวิทากุกาวิว so I hope you do not understand that I'm telling you to obey 613 commands no โนฮืดอลิตขอหาติชิเชมาหาขับเปียนากาเลกาติตูงากุกาวิมาเฮ but the commands in the Bible are a little bit a difficult topic ลิพุขจววิอลิตขจิตผาง่ายวิมาเฮอจิหาวิว and if you really wanted to understand them better we would need to understand the covenants that God made with this world เงาจึกขะเดนากากาลโกกิชาปิลาเวกติชาจักขวขะเดกานากาวิว many books have been written about the law in the Old Testament ลิพวกเปียคโลมาช่วยอลิตขอลบตาวิว Jesus himself says เยซูอตโกเว I have not come to abolish the งา law ติลุติชิตัวปุลาเวมาเฮ I have come to fulfill it งาดาเวอเจบิลาตุเวอปุลาวิโอ for truly I say to you อแต่นาโนทากุลาวิแม until heaven and earth pass away not one tiny dot of the law will be passing away มีกึมนอแม่แก้วกากิชาเวลิพูตขอเตแม่กาแม่นาเอเตไมกามาแม่แต่กัววิว so being under the new covenant how do we have to understand this ลิพัวโซจัวคอกาลาธาเขาจือจิเควิทางเงยขายเตนากาตุเล I think you all know about the 10 commandments in the Bible yes เตกเลเลลิพัวเปียคอมุเชียกิชาปิอาเวอลิตขอปิญญาตขอเตชิคอหานากาตุยูชีตุยู These commandments were given to the Jewish people about 1,000 years before Buddha was born บุดาบาดาบุดากิชาโยเวกิชามาปอไลทาเตหิขอทากากิชาอลิตขอจิราปิอาวิว The Lord already gave them the Jewish people the 10 commandments at that time อยาเวทากาตาเลกิชาโยเวชอเจยุดาชอหาอลิตขอเตชิคอปิตาวิว and you might be surprised to find in the New Testament they are all there ลิพัวสขกาอเจชิตปะคาเบียวกาลุเชอาวิว so if you look at this diagram here you see all the 10 commandments from the Old Testament on the left hand side and the reference of the New Testament on the right hand side ชีวิหานิวเตียท่าลาเบป้าเวเคลิพัวเปียวคอโลปิญญาตขอลกัวเวอตออยู่ยาคาลิพัวสอกคอลาชาป้าเวคาบีจวเวหาเตมาเลเตมาเตคอเลเตคอจาดาเชเวพาดามากาเวลับลอดาเชเวอากูกาวิวลิพัวสอกคาบีจววิว
Because some people say, oh, the Ten Commandments, they belong to the Old Testament. 对爸爸到这位哦，别人到考的去考去哦，你会追他们，耶稣追里不追哦，是追啊，马家道啊，追他位，有的超不会下边啊位带过都有。 But did you know that many, many more references from the Old Testament are in the New Testament? 侬写啦，里坡少考路，卡不啊位，卡过啊位，马却里坡别考有啊位有，里坡别考路拉位，加大位，回答嘛个。 You see this picture here? 哦，哈切你写。 The blue lines are verses in the Old Testament, and the red lines are verses in the New Testament that go back to the Old Testament. 哪来位？哦，好把位哪来位就可以啊，里坡别考位啊，里坡多考国家位。 修卡的为考了有多少位？要看你为过去里不是考路啊，过位哈加大位有，你为去为个考过了，哪位加大了，马夫马个加大过大位咯，就个路卡多嘞，我你个位有。 So if you look at Matthew, for example, this is the book of Matthew. 起来啊，马太为里过路。 And all the green lines are references to places in the Old Testament. Old Testament. Yeah. Nói về là sắp bảo cha bài về nói về chiều khi khắp ấy lì phù bịa cha đà vềอยู่. And this is an example of the book of Isaiah. Chiều ấy sẽ ra lì khổ lù cha đà về ở hàอยู่. You see the book of Isaiah on the left-hand side, and where it goes to the New Testament. Là mẹ bảo về lì cho khắp bịa về chiều lì phù bịa khổ lù ý sẽ ra lì hà nghe choอยู่ต่อvềอยู่. Là sắp bảo cô lì phù sửa về ở lo để phá. Ở cha nói thì lên nãy thì lên là mẹ bảo về cha đà cô đã bừa về hà mà la chế vềอยู่. So we cannot say the Old Testament is not valid anymore. Chế bắt rõ, nhà như ta lẽ, lý phụ biểu ngờ hư mà chắc đầu ngờ hư lý phụ sổ chùa chế vì tại bác khu phẻ mẹ ta cô lù, ta đô lù. Some people say, I think they have counted them, there are over 300,000 references in the Bible. Thế phá cô về, lý phụ khôi xe hi phá, cha đà về, ở to chó tại cô biểu. And at least 1,000 of them are from the New Testament going back to the Old Testament. Cô về, lại hi mà cho về khổ lù tê hi phá cho khế, lý phụ biểu khổ lù quỷ lệ cha đà về mẹ chúc khế. So here is a list of Old Testament verses in the New Testament, or vice versa. Chỉ mà bữa mà lệ về chỉ, lý phụ biểu khổ lù ở lý phụ toอยู่mẹ, lý phụ to. This is only about 900. Khó hà khế cho về. Not complete. Mà bữa cho cho. So when Jesus was talking to the young man, Giêsu ya nẻo pha bảo sa bà ya nẻo pha nấu tê bít tha khai cô lì. he said, if you want to enter into life, you have to keep the commandments. Nó chú tì hát tìa gà gà cô lý phụ tóc khó, lý tóc khó khá đẻ gà na yu với mẹ tại cô bì với chị. So you might be wondering, what commandments did Jesus talk about? Nó à chỉ đông như tùy hay an tùy yu. Giêsu cô chế với mẹ khá à thù mạo lo cô chế với lì. Lý tóc khó với. On one other occasion, a Pharisee came to Jesus and said, Jesus, what is the greatest commandment? Tiếp bộ cả chỗ Pharisee thì phá Giêsu kê là lệ Lahu, ở lý tóc khó xóa cái ấy ư gia mẹ khả viết khó lệ tại nà như vậy. And Jesus said, you must love the Lord your God with all your heart. Giêsu khai khó bì lệ, nó tua hạ với khế lệ, nó với gửi xa gà hạ với, nó bắt nó cứ chế về gà hạ với, khá bế cả nó với gửi xa gà hạ với tại cô với.
with all your soul and all your mind. နော်ဝေကျိုဟာအာရှာခပ်ပေယေရှုရှာကဟာဗီယို This is the greatest commandment. ချီလေဥကြဝေယေရှုပြလာဗီယိုလီတခေါ်ယို But the second is the same. ညီခေါ်တခေါ်ကခရှူယိုအလာគឺနေတာဗီယို You must love your neighbor as yourself. နော်တော့ဟာဝေခလေးနော်ပနော်គឺချဲဝေချောကဟာဗီယိုအာယေဥကြဝေခရှူယိုညီခေါ်တခေါ် All the law and the prophets depend on these two commandments. အော်လီတခေါ်ခပ်ပေတေးချလေလေအော်လီတခေါ်ချီဝေယေရှုကိုညီခေါ်ဟာဂျာဇလာဗီယိုဂျာပီလာဗီယို So here we can see that Jesus was referring to the Ten Commandments given to the Jewish people 1500 years before his life. ယေရှုမပေါ်လိုက်ထာကုစငါဟာခေါ်ထာကဝိရှာပိယဝေယူဒချောပေါ်လီတခေါ်ဟာယေရှုချကလောနာဂတုခတဲ့ထုမာလာဗီယို Why do you think did Jesus say, love the Lord with all your heart? ဝိရှာဟာတေးချလေလေခပ်ပေရကဲဟာလိုတဲ့ကိုယေရှုကိုတခေါ်နော်ခခိတော့ကလေ Any ideas? တေကဒေါခကြောလာ If we go to the beginning of the Bible, ငါဟလီဖို့ခေါ်ကိုဝိရှာ we see that God has created the human beings in his likeness. လီဖို့ခေါ်လို့ယောဝေရှာဝေဟိုဟာထာရှုဝေချောရဟောက်ခလည်းယမင်းကြီးကထာတေပါဝေယ Because God wanted to have fellowship with the humans. အလောကိုရှာချောရကေအချောဖေကဝေနေတာကဝေပတော်ယ You remember maybe this picture, I have used it before. အနိခေါ်ကတေပေါ်ယေအဟာချီနိုဒနော်လာ It shows how God has created the human beings. ချီလေငါဟချောရအရှာတေဝေဟာမလာဝေယ And in the very middle, you see the spirit of the human being together with the spirit of God, the Holy Spirit. အကောကျော်ရှိလေကခလိုချောရဝေဂျိုဟာလေခေရှာဝေဂျိုဟာအဟာဖူတကယ်ချဲဝေဟာဂမောယ So from the very beginning, it was God's plan to have fellowship with us. အခုပမှုကမီယထာကာရှာချောရကေအချောဖဲတဝေတကယ်ချေတဝေဟာနာဒေါချေကချေလေကူတာဝေချေဖဲဝီ But we all know what happened with Adam and Eve. နိုညူတေလေရှာအဒိုင်ဘာခခေကောဖဲလာဝေဝေခနော They decided to go their own way and be disobedient. ယောခါယောဒေါချေဝေခေအေရှာခမနာကောင်းငယ်တေဂါဝေငယ်ဖဲဂါကလေးတေယူတေအဒိုင်ဘာဒေါချေဝီ And what happened to the Holy Spirit in the center? အကောကြီးချေဝေဒါဝေကေဝေအဟာဖုခဲကဲတူလေ He left. ကဲယမချေတော့ကဲယ Why? အတမပတော်လေ Because God is a holy God. အလောကိုရှာလေဒါကေဝေရှာဖဲပတော်ယ He cannot be together with sin. မာဒါဝေဝေဘာကေတကေယောချေမက He cannot be together with disobedience. ယောခောမနာယူဝေညီမဟဲဝေချောကေကယောချေမက But as we continue at the Old Testament, we see God has not given up on us human beings. လီဖွာကောကွေလညီတေထာဝိရှာငဟချောရဝေအာရှာသာကျေပိလာဝေမဟေ He loves His creation. ယောခဖာခကျေတာဝေဟာလဲလေချောရယောဟာကြဝေ And He wants to be with them. ယောဖာဝေချောရကေယောတိကေချေကဝေ So, when He chose the Jewish people to be an example for Him, ယူဒချောထာတောရတမယောထိုမာပိ He told them, I am the Lord your God.
Yokowe ngale no huve gisha peviu no huve jomo peviu. Sanctify yourself and be holy, because I am holy. Tega lele da ke tu ve te lo oloko nga da ke ve gisha pe patoyu. This is true even for the new covenant. Chivile gati shacha o so jui taka shudave jodave toko peviu. Because in 1 Peter 1 it says, but as he who called you is holy, you also be holy in every aspect of your life. Petro li tema kana u tema kholoko ave ushale da ke thejo ve kholo no tha kutaviu no ka thejo ve chophe tu yo alu choviu. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. No hotel lega da kevi oloko nga no hobi gisha phevile da kevi patoyu. Again here in 1 Peter, Peter is using the reference back to Leviticus in the Old Testament. Chokalo Petru ka li phuo pyo kholo bo ma ve li ha chako angi chako ni chako chada zoviu. The word sanctify in English basically means to be set apart. Li phuo pyo ve kholo ko ave ga fuda ve yo ga peda ve yo ko ave yo. Let me use an illustration, okay? One time a doctor told me, if a member from the royal family comes to see me, I have to use a special chair for that person to sit on. Pito pise da keude ma gata piviu tinyilinga mucheve tamadavi mape. No other person is allowed to sit on this chair. Tigai ka pito via mutu akwamacho. Not even me as a doctor. Nga shalawu pe ka pito via mumape akwamacho. Because this chair is set apart for the members of the royal family. Oloko kau I pito owede male hokave ojioka ayi uve chogopo futave pito pe patoyu. So this chair is set apart. Chibile tiga futave yu noge ko muma pe ko yema pe. That means as a child of God, we are set apart. Chiviyo li sheli pokwa vinga hule ga peda viyo ga fuviyo kodama pe. Because we belong to God and not to this world. Oloko nga hule da keve gisha chada viyo yadu pe patoyo chimi gkove ojiha chada vime. Of course, we still live in this world. But we do not belong to it anymore. So if we belong to God, that means we should live a life that is honoring God. That's why Peter says, be holy. And even Jesus tells his disciples, where he says, a person who has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father. And I too will love him and will reveal myself to him.
งาวิอปัฏฐาหาวิวชิปตองาหาวิงาคัตโตเลเพื่อมาวิว Here again we see that God really wants a relationship with His children. เชื่อนี่โลอุชาเลยอเวยปายามิหาคัดเดจาดาโกดาเลอชเตกาวิว And sanctification basically means it's a process of becoming holy. ชิบิเลดาเกวีอคัสเกเลบิลาดาลาตุเวหากุกาวิว We are set apart to be holy. งาฮึเลดาเกตูฝืเตลาเวชอเพวิว Of course, we are all born as sinners. งาฮึเวบายาอยู่เวบาขอปลาวิว And we continue to sin every day. งาฮึเตนิเลโอเคอาชาเตกะเชียว But it's the grace of God that we are saved. ยาค่าอุชาเวอบัวเชียปตองาฮึถ่ายขอเวปูเวเพเวกาวิว If we believe in Jesus, the Holy Spirit is with us. นอยิชัวอยู่เวลากูดาวิเกวิโอฮาพูนอคอลุเชียวิว And He will help us to live a life which is pleasing to the Lord. โอฮาพูเวงาฮึทากาลาตุอยู่อุชาลุจอเวยิชัวอาลุจอเวคัสซาชาเตเกตุยอกาลาตุอยู่ But we have the choice. งาฮึลึอยู่เพอ Do we want to listen to the Holy Spirit or not? โอฮาพูชาติปิลาเชวิมาลาเชวิเชกลาเชวิอานาอยู่อาลา If we try to keep the 613 commandments from the Old Testament, it will not work. ขอหาเชชิมาเวอลิโตขอหาเจกาอยู่แล้วอาชาเตอาลา Because James says, whoever tries to keep all the commandments and he fails in just one, he is guilty of all of them. อาลิพกโกเวชเตกาอลิโตขอขับเปหากะเตกากะเตมาหากะเตมากะเลเพบายโลโกอบุมากะโอขับเปกะเวปะเพวิว And so because we cannot keep all the commandments, it really is God's grace that saves us. จะพต้องงาคือตัวนี้ขอหามาตะกุเตผาผาเจกะเตมากะกะอยู่มากะเวปะโตเพหาจาวิว Jesus has paid for our sins already on the cross of Calvary. อยากข้างคือเตมากะเวเตบิมากะเวจือกิชาเตบิลาเปกิชาเวบะเพลาเปกิชาไทกอลาเปยิชูไทกอลาเป So I hear some Christians say, "Oh, that is wonderful." งาชกะเชแล้วโอ้อย่าเจ้าเลยอาตุวิว We are saved by grace. งาไทคอเวบัวปะโตปเวเพเวกา We cannot keep the commandments anyway. งาคืออลิตข้อหาชาติมาลูกะเตตุมาลูเลือปาลู So don't worry about them. ตาดอหามาเตกะเพล Let's live and enjoy life and follow the world. งาคือจิเคเลเลืออยู่แล้วจิเคเลดอเชเลมีกุเวอาลูคัสกะเกลา Well, what does the Bible say to this kind of thinking? จิเคเลดอเชวิชติพาลิพูขะเคชติปิลาเล Matthew 6 tells us, no one can serve two masters. มาเทกันเอาไว้ขอมันชอมาขอลกัวเวชติกากะเอาเชพาอาลูปีตุเวกะเตมากะ Either he will hate one and love the other, เตกะหากะเตกะหาจันตุโย or he will follow one and despise the other. เตปะปะหาอยู่แล้วเตปะปะชิบะตุโย You cannot serve God and the world at the same time. โนเวกิชาโนเวเอาเชพาทานิคาสตุเตจิเลเลเตบิมากะ The Lord knows us very well. กิชานิเวจอมอนิเฮอลอคาเดเชีย Like we have heard from Jeremiah, he looks at our hearts and searches them. เยเรมีเลขอลกัวเวเคโนเวนิมาเชียยอนิเลโมเชวิโอ He knows what we think.
như khắc khi đo che về cả do xia view He knows what we mean. khắc khi rất cứ to về cả do khát naga xia view And He knows whether we are faithful to Him or not. ngà hư do hà dùng che lên na do khát sơ gà cái che lên na do bưng che lên na do khát xia view And Paul says in Romans, I urge you, brothers, Paul Roma châu thà cô bì by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, xa về ở bộ sĩ ta bắt đó nó về ở tôi thà đã kể tu tây lô be holy and acceptable to God, which is your spiritual service. nó về chúa ha đã kể tu tây lệ do tháo của bự lô Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. mình cứ chia khát sự ta gà cái giặc kha nó về ở tôi thà sát tây lệ đã là tu chúa cha lô And this is well pleasing and for the perfect will of God. chứ lệ xa lô cho về mà lá khó phê biểu So 2 Corinthians says, keep examining yourself. có thể thu lý nhìn đó thì đó khó qua về do nó thà khát để trả như tại như chế biểu sám rồi chế biểu Examine yourself whether you continue in the faith. nó do hạ trả lại dù chế chế lên là do khát để trả như tại như chế biểu mẹ Test yourself. nó hạ trả như chế biểu Or do you not recognize yourself that Jesus is in you unless indeed you fail the test? nó hạ Giêsu khi tế gà như chế biểu trả như chế biểu nó xả lên à mấy lên nó khi tế bộ bài tu lên à Okay, to summarize the time of the end times season, end time the end time, if we live in the end time, ok ngà hứa ở lên mươi rồi ya khó che với you khác khi tên là khó suy tu lệ thế cái đó nhau if we love the Lord with all our heart, ngà hứa gửi xa hạ ngà hứa với ở tô như mà khắp bề hạ lô cô if we maintain a close relationship with God, ngà hứa ở tô gửi xa hạ nê đà lệ khát ta cả chá đà cô đà chế sĩ lô cô there is no need for us to be afraid about the end times. ở lên mươi với ở ya chi hạ cô tụ mà lũ gửi xa ghê tế ghê chế với you Because He has promised to care for us. ở lô cô yo nó như hứa hạ xa la tụ về cả tỷ xa chá pi tà la với you And the Holy Spirit will direct us in our lives. ở hạ phu gửi xa ngà hứa ghê pi chế tự la lệ ngà hứa với xa thà xí cái la chế với you But we have to pay attention to Him. ya kha ngà hứa xa tế tế a Giêsu And as we are in the process of sanctification, becoming more holy, ngà hứa đã la tụ về ya có khát sắc cái lệ đã la tụ về ở tì gơ lô gạt tụ về bắt đó you know, this process is just like a child growing up to become an adult. ya e bê gà ở mưa la lệ a sạc gà lao về cho tế gà phê lao khê lê yu So it does take time. ở ya gà dê vi yu mò vi yu But in this process, we may find out that our perspective changes. ya kha ở ya mò về chứ khê khô lô mưa ba cái đạ cái chế về khô lô tích bò tê ya bị bà la bư yu From the way of thinking, oh, I have to do this, I have to do that, I have to obey God here, I have to obey God there. tôi bông ngà hứa lấy chữ đô la vi yu ngà hứa chứ khê tê cho chứ khê cái gà ốc cả cái tù yu chứ khê đô chế tù yu tè lấy chữ đô la vi yu Our perspective changes to not I have to, but I want to. ngà tê gà vi yu chữ chè ngà tê cái vi yu tê cho vi yu chữ bắt đó tê cái vi mà hi I want to be living a life that is pleasing to God. ngà ô tô xa hà ở miêu phô pi gà tù về
อาชาเพกาอาชาติกา May the Lord help us to pass the final test when we face Him face to face. แต่คืออเลมือวิอยากลาปานิวิโอจะปะตองติกาเลเลอเลมือวิอยากขลุเพลาเวอจิฮาขากาตุตอดากาตุชิเรคือกากูเฮโล And by the way, for those who do not know, in the Bible there are many treasures. เตพาพาลิพวกขลุใครกูเชวิหานามกานานิขอไลจุเชวิว The Bible is full of promises. ลิพวกขลุกติชัจปิลาเวกติปิลาเวคาบิจวิว And these promises help us to manage our life in a better way. คือชัปิลาเวกติตโคเตพางาคืออาชาเตเวขลุใครแกตุคาเคเตตุเวกาลาเชวิวอายุจาวิว And some people have started counting the promises and they say there are over 3,000 promises in the Bible. ชอติปาปาวิชักกติปิลาเวโอเฮียบุญจวิวลิปขอคิดอเชวิว So don't you want to know at least some of them? เอาเจอเตพานุสิกาลา They are all written down in the scriptures. ลิปขอลุคาบิจวิว Especially if we face end times, like we just have gone through COVID for 2 years. เอาเลมือวิอยากวิวตปาเตกูตปาเตมากูวิวยาเนี่ยเตนี่ขอปูผาวเล่าวิวเอายาเวกติมาอยู่เลมือวิยา And last Sunday we heard there are earthquakes and disasters. ส่วนที่ชีบุมาก็ขลุงเงกาเวมีป่าฮาป่าเวมีฮีเวลูฮาลูเตเวตัวเวคาเวคาเบียมีก็คุเพลาเชวิว The Lord will help us in these times. โอยาเชียวขลุงช่างเกเชเลกาลาติโย Because He says, I am your strength. โอโลโกยกุเวงาเลโนเวโอกาชาเพวิอยู่แต่กิชาปิลากุลาวิว Okay, let's pray. บุลา Lord, thank you for your kindness and goodness towards us. กิชาโนเวฮักกาเวเกเชเลกาลาเชเวปูบูจาเตวิว We thank you for your promises. โนปิลาเวกติชาเจ้าปูบูจาเตวิว And you do not give us more than we can handle. งาคือขามากาลลงเงตามากาลลเวเจนงถามาปิลา You are our strength and our shield. โนแรงงาคือเวออกาชาเพแรงงาคือเวทาตุเพวิว We pray that you help us in these last days to be faithful to you. โอยาจะเขวิคลุงาคือเตเลนอทากติชาจาเยเวโนยาปยามิเพตุลคอวิว And that you help us to live a life that is worthy to you. งาเตเลนอทาอเมียพุปีกาเวยาปยมิเพตุกาลา So that one day we can stand before you face to face. โอยาเตญิกาเวเตทาโนเมกุสอลุงาคือฮูตาเลโนทาโอกุปุชิมตุโย And you can say to us, welcome home. น้องเอ๋ยท่าเตะเลเลยากาขลุกอลาลูเตกุลาเวอยาจอติโย And well done, your good and faithful servant. โนคาเตติเจริดาจาโนเลตาเวอจีเพวิโอเตโนกุลาติโย In the name of Jesus I pray. เยซูเมขลุงะลอคอวิโอ Amen. อาเมน